Саламатсыздар урматтуу көрөрмандар, саламатсыздар урматтуу окуучулар. Бүгүн сиздер менен бирге 50 сабактын ичинен 27 сабакты өтөбүз. Бүгүн биз расмий форма эмес, жөнөкөй, бирок вежливый формасын өтөбүз. Ушуга чейин мисалы 책입니다, 방입니다 деген формаларын өтүп келгенбиз. Ал расмий форма. Көп кишинин астына чыгып сүйлөгөндө, же болбосо аябай улуу киши менен сүйлөшүп атканда ушундай сүйлөйбүз да, ушул форма менен. Бирок күнүмдүк жашоодо корейлер башка форманы көп колдонот. Айо, ойо, иеё, йо менен бүткөн форманы аябай көп колдонушат да. Ошону эми биз үйрөнүшүбүз керек, көңүл буруп. Мисалы, бүгүнкү диалогко көңүл бура турган болсок, 여기가 제 방이에요. Бул жер менин комнатам. Буга чейин мындай үйрөнүп келгенбиз. 여기가 제 방입니다. 입니다ны кошпа, 방입니다, бөлмөм. 여기가 제 방입니다. Бул жер менин бөлмөм. 여기가 제 방이에요. бүгүнтөн баштап 이에요, 어요, 아요 дегенди үйрөнөбүз. 여기가 제 방이에요. Бул жер менин бөлмөм. Экөөнүн значениясында бир да айырма жок. Жөн гана эгерде аябай улуу кишиге, тааныбаган кишиге айтып атсак, же болбосо отчет берип атсак, 방입니다 деп сүйлөйбүз. Бөлмөм. Апама же атама же дагы жакын, бирок мен сиз деп сүйлөгөн кишиге сүйлөп атсам, анда 방이에요 деп айтабыз. 여기가 제 방이에요. бул жер менин комнатам. 방이 커서 좋아요. 방이 커서 좋아요. бөлмө чоң болгондуктан жакшы. бүгүн 서 деген мүчөндө өтөбүз. 방이 커서 좋아요. 좋습니다. бул расмий формасы. бул болсо күнүмдүк жашоодо колдонула турган форма. 방이 커서 좋습니다. комната чоң болгондуктан жакшы. 방이 커서 좋아요. комната чоң болгондуктан жакшы. бүгүнтөн баштап ушул формасын өтүп баштайбыз. 이 방을 언니하고 같이 써요. 이 방을 언니하고 같이 써요. бул бөлмөнү эжем менен бирге колдоном. 이 방을, бул бөлмөнү, 언니하고 같이, эжем менен бирге, 써요, колдоном. 언니는 무슨 일을 하세요? 언니는 무슨 일을 합니까? деп ушуга чейин өткөнбүз. 언니는 무슨 일을 합니까? ал официальный формасы да. 언니가 무슨 일을 하세요? деген бул да вежливая форма, бирок неофициальная. 언니가 무슨 일을 하세요? эжеңиз эмне жумуш кылат? 여행사에 다녀요. 여행사에 다녀요. турфирмада иштейт. 구경을 많이 하시겠어요? 구경을 많이 하시겠어요? 구경을 많이 하시겠어요? сөзмө-сөз которо турган болсок, 구경, кыдырууну көп кылат турбайбы дейт. Мындай смыслын которгондо көп кыдырат турбайбы деп айтып атат. Кайра башынан окуп көрсөк, 여기가 제 방이에요. 여기가 제 방이에요. бул жер менин бөлмөм. 방이 커서 좋아요. 방이 커서 좋아요. бөлмө чоң болгондуктан жакшы. 이 방을 언니하고 같이 써요. 이 방을 언니하고 같이 써요. бул бөлмөнү эжем менен бирге колдоном. 언니는 무슨 일을 하세요? 언니는 무슨 일을 하세요? эжеңиз эмне жумуш кылат? 여행사에 다녀요. 여행사에 다녀요. официальный формасы болсо 여행사에 다닙니다. 여행사에 다닙니다. турфирмада иштейт. бул жерде болсо неофициальный, бирок вежливый формасы 여행사에 다녀요. 여행사에 다녀요. турфирмада иштейт. 구경을 많이 하시겠어요?
구경을 많이 하시겠어요? көп қыдырап тұрбайбы? Мен бірінші көнігіге өтелі. салыштырып көрөз. Екі сөйлемді. 방이 커서 좋습니다. 방이 커서 좋습니다. бөлме чоң болгондуктан жакшы. 방이 커서 좋아요. 방이 커서 좋아요. бөлме чоң болгондуктан жакшы. карасаңыздар, мурда 습니다 кошулчу. Ушуну өткөнбүз. Азыртан баштап эми айоону өтөбүз. айоо качан кошулат, ойоо качан кошулат? айоо деген мүчө этиштин уңгусу а же о менен бүткөн учурда гана айоо кошулат. Мисалы жо айоо. Жо деп о менен бүтүп атат. Мындай о менен. Ошон үчүн айоо кошулуп атат. А калган бүт учурларда ойоо кошулат. Кийинки көнүгүүлөрдөн көрөбүз. 배가 고파서 식당에 갑니다. 배가 고파서 식당에 갑니다. 꿀삭음 ачкандыктан ашканага барам. 배가 고파서 식당에 가요. 배가 고파서 식당에 가 플러스 아요. 가요. 배가 고파서 식당에 가요. 꿀삭음 ачкандыктан ашканага барам. 다리가 아파서 쉽니다. 다리, 뭇, 아파서 오르간dıktan 쉽니다. 에살람. 다리가 아파서 쉽니다. 무tum 오르간dıktan 에살람. 다리가 아파서 쉬 플러스 나 위 менен бүтүп атпайбы уңгусу. 쉬 플러스 어요. 다리가 아파서 쉬워요. 다리가 아파서 쉬워요. 무tum 오르간dıktan 에살람. 친구가 돈이 없어서 친구한테 돈을 빌려 주었습니다. 친구가 돈이 없어서 노숨든 акчасы жок болгондуктан 친구한테 노сума 돈을 빌려 줬습니다. акчаны карызга бердим. 친구가 돈이 없어서 친구한테 돈을 빌려 주었어요. 친구한테 돈이 없어서 친구가 돈이 없어서 친구한테 돈을 빌려줬어요. 노сумда акча жок болгондуктан 노сума акча карызга бердим. 늦게 일어나서 학교에 늦었습니다. 늦게 일어나서 학교에 늦었습니다. geç turgandыктан мектепке кечиктим. 학교에 늦었습니다. мектепке кечиктим. 늦게 일어나서 학교에 늦었어요. 늦게 일어나서 학교에 늦었어요. geç turgandыктан мектепке кечиктим. 피곤해서 일찍 잤습니다. 피곤해서 일찍 잤습니다. charchagandыктан эрте уктадым. 피곤해서 일찍 잤어요. 잤어요. 피곤해서 일찍 잤어요. charchagandыктан эрте уктадым. кийинки көнүгү. 왜 병원에 갑니까? деп өтүп келгенбиз ушуга чейин. Эмитен баштап неформальный формасын, бирок вежливый формасын өтөбүз. 왜 병원에 가세요? 왜 병원에 가세요? эмнеге больницага барасыз? 머리가 아파서 병원에 가요. 머리가 아파서 병원에 가요. башым ооругандыктан больницага барам. 왜 혼자 가세요? 왜 혼자 가세요? эмнеге жалгыз барасыз? 왜 혼자 가세요? эмне게 жалгыз барасыз? 친구가 없어서 혼자 가요. 친구가 없어서 혼자 가요. 노сум жок болгондуктан жалгыз барам. 친구가 없어서 혼자 가요. 노сум жок болгондуктан жалгыз барам.
왜 택시를 타세요? 왜 택시를 타세요? N에게 택시가 오트라스스. 시간이 없어서 택시를 타요. 시간이 없어서 택시를 타요. 우아끝 쪽 보건독단 택시가 오트람. 시간이 없어서 택시를 타요. 우아끝 쪽 보건독단 택시가 오트람. 왜 학교에 늦었어요? 왜 학교에 늦었어요? N에게 맥텝게 게칙딩이스. 늦게 일어나서 학교에 늦었어요. 늦게 일어나서 학교에 늦었어요. geç durğanlıktan mektepke geciktim. Keyingi söylem. 왜 물건을 시장에서 사요? 왜 물건을 시장에서 사요? Emnege buyumdu pazardan satып alasız? 백화점이 비싸서 시장에서 사요. 백화점이 비싸서 백화점 마가진. 백화점이 비싸서 시장에서 사요. 백화점이 비싸서 마가진 qimmat bo'lganlikdan bozordan sotib olam. 왜 울었어요? 왜 울었어요? N에게 일하등ız. 영화가 슬퍼서 울었어요. 영화가 슬퍼서 울었어요. 영화, 기노, 슬퍼서 가이글루 болгондуктан 영화가 슬퍼서 울었어요. 영화가 슬퍼서 울었어요. 기노, 가이글루 болгондуктан 일하dım. Üçüncü könügü. Ek söylemde dağı salıştırıp görüyorsa, mына официалдуу формасын, анан кийин неофициальный, бирок сылык түрүн салыштырып көрөбүз. Карасаңыздар, 여행사에 다닙니다. 여행사에 다닙니다. турфирмада иштейт. 여행사에 다녀요. 여행사에 다녀요. турфирмада иштейт. 날마다 커피숍에 갑니다. 날마다 커피숍에 갑니다. gün сайын 카페냐가 바람. 날마다 커피숍에 가요. 날마다 커피숍에 가요. gün сайын 카페냐가 바람. 옷을 입습니다. 옷을 입습니다. 기임디 기엠. 옷을 입어요. 옷을 입어요. 기임디 기엠. Экөө оп окшош эле. Мааниси дагы бип-бирдей. Бир гана 입습니다 деген бул официальный формасы, 입어요 деген неофициальный формасы, бирок бул деле вежливый форма. 아침마다 운동을 합니까? 아침마다 운동을 합니까? эртең менен сайын тренировка кыласызбы? 아침마다 운동을 하세요? 아침마다 운동을 하세요? эртең менен сайын тренировка кыласызбы? 발음 연습을 하십시오. 발음 연습을 하십시오. айтуу практикасын кылыңыз. 발음 연습을 하십시오. 발음 연습을 하십시오. произношение практикасын кылыңыз. 발음 연습을 하세요. 발음 연습을 하세요. айтуу практикасын кылыңыз. 하십시오. приказ, буйрук. 하십시오. кылыңыз. 가십시오. барыңыз. бүгүнтөн баштап неофициальный формасына өтөбүз. 하십시오. барыңыз. 하세요 деген дагы барыңыз. 가십시오. 가세요 деген. кийинки сүйлөмдү карайбыз. 도서관에 가십시오. 도서관에 가십시오. библиотекага барыңыз. 도서관에 가십시오. библиотекага барыңыз. 도서관에 가세요. 도서관에 가세요.
библиотекага барыңыз. Экөө тең эле, көрдүңүздөр да. Кашипшио, касео. Бирдей эле. Урматтуу окурмандар, бүгүн сиздер менен бирге ушул эки теманы өттүк. Кийинки сабакта жолугушканча сак саламатта калыңыздар.